Komisi benta benang penjususu ya kejing dawa pentreka miki kendai tili kimat ki bahap apo kasif new trap mission ki santeli ki kenhun seng balang kejela bakentup ya ke joisi HNM kop EJNC bat ke GSM menta kasi ke artering nopra azar puar ki lapenlong ya kejing ya paipa hariang do waska listrik dak ba pertaru dak ki sur bejam ban penrem ya ke sorkar bat kumju bendawana ke sorkar bakade ban perulong no ikti kendai tili kimat ki balayai dawana ke por syakapor kate kejing ya pemba jung kita ki sanseng kelas dang na 0 pointer ter hadu yo dang do bat long ru ya kejelang pai ba ha kate ke jaka down 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 ini syakmat bantu yang kejinggawa hakmat yang besorkan kaktin kasih KLP kulong dakin nailan mene kandai KLP kandai syuk kata kejinggawa kebadan kemai murai hakakat kendai terik jong mentau benai jong mentau senam yin rakhir yang kejinggawa belai senam ngadu bakayin dorbar tangan jong kejelah kampas yang kata official resolution banfa sedali baron ring promote kian ali kerana kalian persya kerana kalian ngebadan ke sorka kila mencur ke kami kesor bakal jelah ke jongi keadaan kami KLP lai teligi senam ngin saraki dindak lai senam jong kata resolution dekat jengkeli kalau bebalai hadu kani kelepmat diskusi banyai dalam bantu mensin wilado hakipan border Kesan kalapay agipan bodar hanggo santos mementa kejela kejenging galadap hanggo nyimpat ya po usaha mebati kena kalau kejelaran ya ke sorkar kibala anak ya ke sorkar ke minta kibala kular ya ke benang ya ke kendo hanggo kibamla dan tentikna tang ya po usaha mejang hapo border bisa siap haturin asam hapo syar bisa kembor haturin mekalia kembor sekedusian yang kita hari teramuk apa kari kesenang kejangi punta kongkino sosial jangka mekalia hi bajang kenegatani kepor kaladoy lafuru bansum kejingkit kemo lene banyak ijga na bentagari bakajay bunggu